Shubor nakaslem jong unong san hima. Hakasian ke Baningkong ahbo ke West Khasi Hills, ya ke bala yok ban plipat ba ya ke madan yelek kai futsal, ya ke bala tip ru kum ke Lionel Futsal Arena, ya ke bala tei ha ke wei neki jaka ha ke shnong pendeng rei, pedeng shnong nong stone West Khasi Hills. Ya ke ni ke madan yelek kai lashna bat tei da ke yeng jong ke kong Bibiana Walang, bat ke jing temu kalong ban pensakna mela ukpa ke yeng ubala klatno ulet Lionel Marwen. Haba pet kandiat chakatega madan futsal ya kabakatega long yeng kala shna hakatega jaka kala long shisha kabala penbit penbiang na dong shadong kata laban yui na do kamadan ki jaka kre ekinong wan ya lekai ki jaka letbar ki jaka shongkai bat kiwei kabala penwan doru ya baro ka saudong saukun jong katega madan hakarukom kaba itena hakatega sngi hashwaban pli ya katega madan la yoru ya jingker khu kerdo bat ka jingduai na Reverend Father Marius Thongni Parish Priest jongka Saint Peter's Parish, haka jingdon lang ka kong Bibiana Walang bat ki khon kikti bat ki wei de. Haka ni ka sngi na kalyang ka Lionel Futsal Arena ling ba ka kong Bibiana Walang, kapade ka kumi jongka te ka yeng, kala yok ban ais ngo baharu ki jersey syaka pendeng rei sports club, kum juru kum kadak jongka jingken ma burom ya uliet Lionel Marwen, la yok ru ka jingya sngabjar ka bashi minute. Syuk-syuk haka ni ka sngi la yok ru ban ais ngo bahar syaki bala no senyang ban pen ulong ya te ka kam, kumjuru syakiri orang ba kibala syong that nakakam bat kibala kenjo syakan drupos nam karta kibala wan ban yelek kai hakan ni madan hakan ni sngi usodar ka shnong pendeng rei uba Michael Marwen ulalong ukong san ubala yoru ban khap yu ribon kum kadak ban pli ya ka madan kumjuru ban ot ya ukek shu hakan ni sngi ladon langru UMLA bat MDC ka Nongston uba Gabriel Walang uba H Kerwood thaba EDC West Khasi Hills bat kiwei bat la penship penshinganya kana sngi da ka jingruai na ka kit starari choir ki jing shot bat la yoru e ka jingelek kai habdeng ki officer jong ka district West Khasi Hills bat ki EC members jong ka dorbar shnong pendeng rei bom jong ro Jungi Kedorong Semarang. Tepet saya di playoff zone keisi nomor 5 Itongkis Dum Sudan. Kulep. Bernard. Cek. Tolong. Pan pedio ya kaneka cakra ya lekai hakaneka cuk jongi ba mentah baru si kata nitip tani ya ke football dari mentah ke don sa ko wi pat ka futsal ka bangi ni sno tu ASU dari nidap dari ing sno wo yo play ba play ya kaneka lat nak mentah ini kun ba baru mentah ini ki cuk jongi ni don kam ban ya lekai ngai ke jinga ro ya ki kun kerpang ki ba ai na mai borom ya kaneka stadium ka podium nagmenta ipa Lionel Marwen ibala plano entala Andrews nam AA Riling ba ka jingkar puyo u ba na jorong tam kini ki kun kilala ban peni yo ya kene ngai ku play ai mai ba dorin ka pangin ta kene upor ba dia pi men ki para ki perlok para jor bala wan kham kerpang ye kini ki ha sarkar dia don lang bangin ta kene upor na khat no ber lam ya pi ba ro ki bala sak khat snu harak ne por ban ya sok sim lang ban ni ban ai ka jing duai ka jing ku ya kane ka madan ya le kai chongi
kap kepang nyabi log jong iba juna log jong ba le Lionel balang pokoknya ketika jom start jom pi jom alam pi ke jom pi bagi kun kelala menlek hadek kan ni as jilomu bat ketika sin kong ilah ini kani kalau nan ini pareng sani nah ngai ka brom ka nam pi bat kam tam ia ka kur alam ko mitu ko na ko teritio ko kong erin kani ketika jom start Jupi ke kurwalang, hi nama mereka, ida suruh burang, ida suruh ada kata apa, tidak persa ia kakateng jompa lagi. Menit mereka ikut bak yang ma, kani kalau gaji kerku ia kadang katanya hidup koi. Kumbang isa kerut meneba, jing jelai jom rocks, aku berdek kamean penonton kat sekeba. Relembang ni karena teng nilak lawan ni penjat Thai yang lebih penjat ni ketik hijau ni kalau sebentar kan harap dia kerja. Dengan kalian kejidukan kepeningkong kare yaki para di jokoy bagi nak mau it yaki kimi kwa hino bana kan mau it yaki karten yaki kimi kwa kare kalong yaki kebawatan busin ni laklet yaki jingkor ro ni Miran baru kami beri soda berharga kau badai upara terai mana bakam hatang dan ayah kepulang si sisa kadai kebakum santam kebawadan masuk tak mesin nama boleh wilayah kelat ya kejing dong kam lane ya kejing idon kam ya kejing ada ya kejing ter asong si sisa ini yang aku tanuksa medan pilong ke nuksa di para jemaah pilong ke nuksa nak baik Bagajing ay buron ya kan futsal hai pakna Lionel kalau ke buron nak mendapat ingasan kapan saja kan mau junong lajuna kali kalau ke sahabat nasukuban hatu kata-kata ya gajing te rasong lebih ke ingasan ya gajing ie ke jopi ay bakal gajing ie ke jing ne ka te rasong ya kita bijam kan telon nak ini ingasan rangkat gajing ke hujung belai nah ay lu gajing belai terpang sementara sini mereka kasih kepada yang tak dinuhikai dengan gaji kubrai berpang yang dinuhikai peran berpaling nggak minta adalah yang hektar spek ibarat iway dinuhikai berlingkong tambah gaji game kejona beridan hangle minta bernasukuman bah ngalai ki ya gaji kubrai berpang wah happy teachers day untuk Brisbane nak minta kijing nyerap kijompi yang dipuar nadu musyak kaju lihat Islam kiwai dinuhikai dengan badan sibun mangkeran hari tangga cingurku bagai jinge trelang manginang gentir naga ya kadong batai lejong bakham tam ya piru kumju ngala dengi bahaya lo hanrai la kilo kikam la dia dei banyarap dan bakentiu dan ya kini kamadan dan ya kanu jingku jong kaliodan family ngalong balapulai dan ya trelang manakti kakti kadian kakti kamang naga bantah bakentiu ya ilang lasa hidon kathong ban kentiu pengaruh adon bathong bat kentiu toki dia trilang ba kadong bakhan gojumi kan lak ne kini kijima bong ei ba thawa mentan lailak la kanong lai spa sanpur hakatela gojumi lailak muat kinong di kini kali kijima kabakat mangi isni kanang kiu kajingtin do sekte ngakaman bakani futsal kan yarap yang iban pelak kita mana kermaskan ma kaji pujo kayi ngesan kalau ndai tak penting yang senang penerai dari non studi baru